Mwaramutse neza igitondo cyiza ikaze mu makuru yacu agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 19 ukwezi kwa mbere 2026 ni byinshi cyane bizindutse bivugwa ariko mbaza guha ikaze abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ndabizi ko muri benshi cyane ni itangazo rikomeye kandi ritunguranye cyane riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibiro bya nyakubahwa perezida Paul Kagame village Urugwiro. Ariko kandi mbere gato yuko turaza kugaruka kuri iryo tangazo, ndaza kwanza kubaha inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo. Ndaza kubabwira yuko n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame yakurikiranye umukino wa Senegal wa AFCON cyangwa se w'igikombe cya Afurika, ashima ikipe ya Senegal yacyegukanye. Perezida Paul Kagame yakurikiranye imbona nkubone umukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cya 2025, ashimangira ko Senegal yegukanye igikombe ibikwiriye nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Bya makuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga yuko Trump yaguze impapuro mpeshamwenda za miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, ndetse zikaba zirimo iza Netflix ndetse n'iza Warner Bros. Ni bwana Trump yeguze impapuro mpeshamwenda zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, barimo miliyoni 2 z'amadolari za Netflix ndetse na Warner Bros. Nyuma yuko ibigo bitangaje ko byaba bigiye kwihuza. Hanyuma kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndaza kubabwira ko umudepite ari gukorwaho iperereza ku mpamvu z'itumbagira rikabije ry'umutungo we. Byinshi kuri iyi nkuru turaza kwigarukaho. Mu gihugu cya Uganda iyo biba ati mwari gukorwa n'isoni ni Perezida Museveni ku bantu ba miliyoni 10 batigeze bitabira amatora. Nyuma yo kongera kandi gutorerwa kuyobora Uganda muri manda ya 7, bwana Museveni yabwiye abakandida bari bahanganye ko bagize amahirwe abaturage barenga miliyoni 10 bamushyigikiye ntibatora, naho ubundi bari gukorwa n'isoni bikomeye. Amatora ya perezida wa Uganda yabaye tariki ya 15 Mutarama 2026. Museveni yongeye kandi gutsinda ku matora ku majwi 74.6%, ayigitse abandi bakandida 7 rero bari bahatanye. Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine niwe wakurikiye perezida w'uruka guta Museveni n'amajwi 28.72%. Makuru yandi aravuga yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwitwa Obin Minaku, uyu nguyu ni vice perezida w'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila Kabangoza y'ibara kino gihugu. Biravuga ko inzego z'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zataye muri yombi vice perezida w'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila wayoboye iki gihugu yitwa Obin Minaku. Mu buryo bw'inshamake kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu kandi ivugwa mu biro by'umukuru cy'u Rwanda, reka mbabwire ko Wazalendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigabije umujyi wa Uvira nyuma y'uko mama 23 rero iwuvuyemo. Nyuma y'uko AFC M23 ivuye mu mujyi wa Uvira mu kubahiriza ibiganiro by'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba Wazalendo batangiye kandi kwigabiza abaturage. Hanyuma rero abaturage bo mu mujyi wa Uvira bemeje ko abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, nyuma y'uko kwa gatandatu tariki 20 AFC 23 itangaje ko yawuvuyemo byuzuye. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga kandi agaragaza abarwanyi bakunze kugira nabi abaturage binjandika mu bikorwa byo kubasahura. Umwe mu bayobozi mu bayoboraga Kivu y'Amajyepfo ubu uba mu mujyi wa Kalemi yemereye BBC ko abarwanyi ba Wazalendo basubiye muri Uvira, ko nabo kandi bategereje amabwiriza avuye ku badukuriye y'icyo bagomba gukora. Atariko no kubyitondera cyane, abadukuriye barabanza kandi bagenzure neza niba ibyo mama 23 ivuga ari ukuri. Nubwo abarwanyi ba Wazalendo kandi bakomeje kwirara mu mujyi wa Uvira, AFC 23 uvamo yatangaje ko iwusize mu maboko y'imiryango mpuzamahanga, iwusaba kandi kubungabunga umutekano w'abawutuye. Mu ibaruwa mama 23 yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tariki ya 15 Mutarama 2026, yatangaje ko hashize iminsi igera kuri 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zirinda abatuye muri uyu mujyi. Umuyobozi wa mama 23 Corneille Nangaa yagize ati umuryango wacu AFC 23 kandi kuva uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Nangaa yasobanuye ko uyu mujyi kandi wari warasigayemo umutwe w'abarwanyi ba mama 23 bari bashinzwe ubugenzuzi, mu gihe kandi bari bategereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo ziwugenzure, ariko ko nabo rero bawuvuyemo tariki ya 15 Mutarama. Mama 23 yemenyesheje Loni ko icyo umuryango mpuzamahanga kandi ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe wa Wazalendo, abacanshuro bibangamiye kandi umutekano batuye muri mujyi wa Uvira.
iti kuhaba kwabyo ni ibikorwa byabo ati bibangamira umutekano wa civil gusa ahubwo binabangamira inzira y'amahoro ikomeje kandi umutekano w'akarere muri rusange. 23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. AFC 23 yafashe kandi umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 25 nyuma y'urugamba rwari rumaze icyumweru rubera mu bice byo muri kibaya cya Ruzizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yawuvuyemo ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Amerika yasabye AFC 23 kandi gusubira mu bice yahozemo mu ntera y'ibirometero 75 ivuye mu mujyi wa Uvira, yizeza ko aribwo umuryango mpuzamahanga uzoroherwa no kubungabunga umutekano wa civil. Kuva 23 yafata umujyi wa Uvira, abaturage kandi bongeye guhumeka habayeho mu mahoro, bajya mu mirimo yabo bisanzuye nta rugomo nta bujura cyangwa se ubwambuzi. Nubwo 23 kandi yavuye mu mujyi, impungenge ni nyinshi cyane kuko benshi bagaragaza ko nyuma y'uko uyu mutwe uvuye muri Uvira ashobora kandi kuba bwicanyi ku bari bawushyigikiye nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Kaza rero muri aya makuru ku buryo burambuye n'itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Reka mbagezeho iri tangazo tubone gukomeza n'andi makuru atandukanye. Mbabwire ko muri village Rugwiro no kuvuga ngo ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame kuri Perezida Yoweri Kaguta Museveni wegukanye insinzi muri Uganda. Perezida Paul Kagame yashimye Yoweri Kaguta Museveni ku nsinzi aherutse kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu, amwizeza gukomeza umubano n'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ubutumwa umukuru w'igihugu yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu rukera rwo kuri wa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026 yashimye Perezida Paul Kagame Museveni ukuba yarongeye kandi gutorerwa kuyobora Uganda. Ndakwifuriza ibyiza hamwe n'abaturage ba Uganda mu gihe ukomeje gukorera igihugu cyawe ku bw'iterambere ry'abaturage. Perezida Kagame yakomeje kandi avuga ko niteguye gukomeza kubona mu bana ubutwererane bikomeye kandi bitanga umusaruro kandi ibihugu byacu hagati y'ibihugu byacu. Kwa 16 Mutarama 2026 nibwo rero byatangajwe ko Perezida Museveni yegukanye manda ya 7 binyuze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 15 Mutarama. Yatsinze ku majwi 71.6%, agika abandi bakandida 7 bari bahatanye barimo Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine wabonye 28.72%. U Rwanda na Uganda bifitanye umubano ushingiye ku bucuruzi cyane ko mu gihembwe cya gatatu cya 2025 rwoherejeyo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 16,800 by'amadolari Amerika, ushingiye kandi ku butwererane mu bya politike n'igisirikare. Umubano w'u Rwanda na Uganda kandi urenze kuba ibihugu bituranye kuko ushingira no ku bindi birimo amateka, umuco na gahunda z'ubukungu zitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma ubwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaguze impapuro mpeshamwenda zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari Amerika, harimo miliyoni 2 z'amadolari Amerika za Netflix ndetse na Warner Bros. Nyuma y'uko ibi bigo bitangaje ko bigiye kwihuza, ni impapuro mpeshamwenda Trump yaguze hagati y'Ugushyingo no Ukuboza 25. Amakuru yashyizwe hanze kwa 15 ndetse no kwa 16 yerekana ko igice kinini cyane cy'impapuro mpeshamwenda Trump yaguze kigizwe n'izashyizwe hanze n'imijyi ndetse n'ibigo by'amashuri n'ibitaro n'ibindi. Yaguze kandi impapuro mpeshamwenda z'ibigo nka Boeing, Occidental Petroleum ndetse na General Motors. Iyo ikigo rero runaka gishyize hanze impapuro mpeshamwenda kiba gishaka amafaranga runaka, hanyuma rero uziguze akazajya rero iyungukirwa mu gihe runaka. Nyuma y'igihe izo mpapuro zizamara agasubizwa amafaranga ye. Mu Ukuboza 25 Trump yavuze ko azagira uruhare mu kwemeza niba Netflix ikomeza kandi umushinga wo kugura igice cya Warner Bros Discovery ku gaciro ka miliyari 83 z'amadolari Amerika, aho ihanganye na Paramount Skydance. Umukozi wa White House utatangajwe amazina ku itariki ya 16 Mutarama 2026 yavuze ko umutungo wa Trump uri mu migabane n'impapuro mpeshamwenda ugenzurwa n'ibigo byigenga ndetse yaba Trump cyangwa se undi wo mu muryango we badafite ububasha bwo kugenda uko uyu mutungo washorwa mu mishinga itandukanye. Perezida Trump akunze kandi kugura impapuro mpeshamwenda nk'uburyo
bwo kwagura ishoramari rye muri 2025 kandi yigeze gutangaza ko yaguze iz'agaciro ka miliyoni 82 z'amadolari Amerika hagati ya Kanama no kwakira muri uwo mwaka nk'uko makuru yagiye bishimangira n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umudepite ari gukorwaho iperereza ku mpamvu zitumbagira rikabije cyane ry'umutungo we. Abadepite bagize inteko ishinga amategeko komisiyo ishinzwe kugenzura imikorere ya guverinoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye iperereza ku mutungo wa mugenzi wabo w'umudemokrate witwa Ilhan Omar nyuma y'uko agaciro k'ubucuruzi bwe n'umugabo gatumbagiye cyane kandi mu gihe gito. Perezida w'iyo komisiyo James Comer yatangaje ko ubutunzi bwa Ilhan Omar n'umugabo we witwa Tim Maynet ubutunzi bwazamutse bikabije kandi bakagera ku mutungo ubarirwa muri miliyoni 30 z'amadolari Amerika mu mwaka umwe gusa 2024. Yavuze ko bashobora no gusaba Tim Maynet kwitaba iyo komisiyo kugira ngo rasobanurire imikorere y'ikigo cy'ishoramari cyitwa Rose Lake Capital cyashinzwe muri 2022. Yagize ati hari ibibazo byinshi cyane ku buryo umugabo we yabashije kandi kubona umutungo munini cyane mu myaka 2 ishize. Ntibyumvikana na gato, nsobanukiwe cyane iby'imari ariko ririya rizamuka ntirisobanutse nta nubwo rishoboka. The New York Post yanditse ko mu magenzura y'umutungo yabaye mbere agaragaza ko icyo kigo cyagifite miliyoni 42,240 z'amadolari Amerika kuri konti mu mpera za 2022 ariko ubu agaciro gifite agaciro kagera kuri miliyoni 25 z'amadolari Amerika. Abahanga mu by'imari bagaragaje ko izamuka nk'iryo ridasanzwe cyane ko iki kigo kitabarizwaga no ku isoko ry'imari n'imigabane muri Amerika. Iri perereza rije kandi rihurirana n'andi makuru yerekeye uburiganya bwa miliyoni 9 z'amadolari Amerika bwavuzwe muri leta ya Minnesota. Depite Ilhan Omar ni umwe mu bayihagarariye muri nshinga amategeko. N'uburiganya bwavuzwe mu bigo bitanga ubufasha ku baturage bo mu muryango wabo muri Minnesota bafite inkomoko muri Somalia. Hari kandi abanyapolitike bagiye bagaragara ku rubuga rwa Rose Lake Capital nk'abajyanama ariko nyuma bavuga ko batigeze bagira uruhare runini cyane mu bikorwa by'icyo kigo ndetse amazina yabo aza gukorwaho. Ku rundi ruhande Ilhan Omar n'umugabo we ntibaragira icyo batangaza kuri ibi birego kugeza magingo aya ngaya. Mu gihugu cya Uganda nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora Uganda muri manda ya 7, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiye abakandida bari bahanganye ko bagize amahirwe abaturage barenga miliyoni 10 bamushyigikiye ntibatora naho ubundi bari gukorwa n'isoni bikomeye cyane. Amatora Perezida wa Uganda yabaye tariki ya 15 Mutarama 2026. Bwana Museveni yongeye gutsinda amatora ku majwi 71.6%, ahigitse abandi bakandida barindwi bari basanzwe bahatanye. Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine niwe wakurikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'amajwi 28.72%. Komisiyo y'amatora igaragaza ko mu bantu miliyoni 21,600 bari kuri liste y'itora 52,5 aribo bayitabiriye. Iyi komisiyo yagaragaje ko habaruwe amajwi miliyoni 11,998 yakusanyijwe kuri site 50,539 zo hirya no hino mu gihugu. Aya batoye Museveni ni miliyoni 7,946,772. Aya Bobi Wine ni miliyoni 2,741 n'amajwi 138 mu gihe kandi amafabe ari 209 n'andi 39. Ubwo Museveni yavugaga ku nsinzi ye yagize ati miliyoni 10 z'abantu banjye ntabwo zatoye, iyo biba bari gukorwa n'isoni bikomeye cyane kandi twabonye amajwi akaba miliyoni 8. Ariko mwibuke ko ubwo twasuzumaga abanyamuryango twari dufite abanyamuryango miliyoni 21 dufite abarenga miliyoni 18 kandi muri bo ati bari bemerewe gutora. Museveni yavuze ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahotera abaturage. Yagaragaje ko imwe mu mishinga bari bafite kwari gukura amafaranga mu mahanga bakayatangamo ruswa ku baturage ngo babatore. Ati uzi iyo ruswa ni ibihumbi 10 by'amashiringi ya Uganda kuri buri muntu wagombaga rero gutora. Sinzi icyo ibihumbi 10 byagura. Ati byagura ifi imwe cyangwa se ikindi kintu byagura inkoko. Ati wowe se utanga ruswa y'ibihumbi 10, iki ni igitutsi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko abanyabuganda kandi bashobora kubyakira, ariyo mpamvu rero bagomba kandi kurandura ubukene kugira ngo ibibazo nk'ibi birangire. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashimye abaturage ba Uganda barimo n'abanyamuryango b'ishyaka rya NUP riyobowe na Bobi Wine
tavuga rumwe n'ubutegetsi bwe banze kwishora mu myigaragambyo, ati harimo n'abanyamuryango ba NOP benshi cyane. Ndashimira abanya-Uganda benshi ati bazaga kumbwira bati ntabwo dushaka ko igihugu cyacu kiba nka Libya, ati kubagambanyi mwese, iyi ni inama y'ubuntu ati mbahaye, ati muhagarike ibyo muri gukora, tuzi ibyo murimo byose, uko byagenda kose tuzaharanira kandi amahoro muri Uganda mu buryo bwose. Amatora y'ubu atandukanye n'abaye muri 2021 kuko abatoye Museveni bariyongereye, ariko n'abari kuri liste y'itora kandi biyongereyeho abarenga miliyoni 3 hitabira 59,35 hitabira 59,35% muri 2021. Museveni yagize amajwi miliyoni 6,042 n'andi 898 angana 58,38% by'abatoye. Bobi Wine waje ku mwanya wa kabiri rero agira amajwi 35,08% mu bakandida 11 bari batanye, uwanyuma agize 0,15 muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma andi makuru babwire ko uwitwa Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe yasohoye amakuru akomeye cyane. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wanze ko impunzi z'abanyekongo zitahuka, yongeye gutakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se guverinoma ya Demokarasi ya Kongo, ayisaba ubufasha bwo kuzitaho kuko u Burundi budafite ubushobozi bwo kuzifasha. Ubwo intambara yahuje ihuriro rya mama ya gatatu n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC FARDC wazarenda mu Burundi na FDLR mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yatumye bamwe bahungira mu Burundi, nyuma yuko ibice by'umujyi wa Uvira byongeye kugira umutekano, bamwe kandi bashatse kongera gutaha, ariko u Burundi bwanze imipaka, gafunze imipaka babera ibamba bahungiye mu Burundi kandi bakomeje kugorwa n'ubuzima, aho bamwe bakuriramo n'impfu ziturutse ku ndwara ziterwa n'umwanda wo mu nkambi. Mu kiganiro n'umunyamakuru witwa Hariana Veras Victoria, umwe mu bazwiho kuba umuzindaro w'ubutegetsi bwa RDC n'abambari babo, Ndayishimiye kandi yavuze ko guverinoma ya RDC ikwiye kandi gukurikirana abaturage bayo ikabaha ubufasha. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko zimwe muri izo mpunzi zakiriwe mu miryango mu gihe abandi bafite imiryango mu Burundi bagiye mu nkambi. Yavuze ko nubwo u Burundi kandi bwakira impunzi nyinshi cyane, bagaragaye ko ishami rya Loni ryita ku mpunzi ntacyo riri gukora mu kwita kuri izo mpunzi z'abanyekongo. Asaba ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kumufasha, ati nasaba guverinoma ya RDC kureba uko yabafasha, kubera ko ngiyewe mbafata nk'abantu batari impunzi, ahubwo nk'abantu bavuye ahantu hamwe bajya ahandi kuko batahunze guverinoma ya Kongo, bahunze umwanzi wateye RDC. Yakomeje agira ati ni ukuvuga ko guverinoma ya Kongo ifite inshingano zo kubakurikirana no kwita ku buzima bwabo, imibereho myiza yabo, abo bari kubera batahunze guverinoma ntabwo rero ari abanzi ba guverinoma. Niyo mpamvu rero tuvuga ko yabafata nk'abantu bavuye mu gace kamwe bajya mu kandi. Ndayishimiye kandi yakomeje agaragaza ko RDC ushobora guhamagarira imiryango mpuzamahanga mu gufasha mu bikorwa by'ubutabazi ndetse n'ugira neza kuko Burundi budafite ubushobozi bwo kubitaho. Yakomeje agira ati ku Burundi turagerageza gukangurira abaturage gufasha izi mpunzi, ariko mu by'ukuri biragoye. Burundi ntabwo dufite ubushobozi bukenewe bwo kwishingira izo mpunzi, ariko nyine tugomba gufatanya. Mu ntangiriro zo kuza 2025 Burundi kandi bwakira impunzi zirenga 100,000 zahunze imiryango yabereye imirwano yahereye mu bice byo mu cya Ruzizi, zasanze izindi zari zamaze igihe. Impunzi nshya zashyizwe mu nkambi z'agateganyo zegera umupaka, zimaze iminsi itakambira leta y'u Burundi kugira ngo izifungure inzira zitaye, kubera ko ubuzima zibayemo ugoye cyane kuko inyinshi zikomeje gupfa. Leta y'u Burundi kandi irengagije icyifuzo cy'izi mpunzi, itangira ibikorwa byo kuzimurira mu nkambi za kure y'umupaka zirimo iya Busuma yahoze ari intara ya Ruyigi. Zasanze kandi ubuzima bwaho nabwo bugoye cyane ko ndetse zanatangiye kandi kwigaragambya zisaba kwemererwa kuba zatahuka. Ndumva no kumusoje aya makuru naragiye nyabagezaho kubyerekeye izi mpunzi zo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwiwe witwa Obin Minaku, ni vice perezida w'ishyaka rya PPRD ya Joseph Kabila wayoboye iki gihugu. Rero Obin Minaku akaba yaratawe muri yombi. Inzego z'umutekano zamutaye muri yombi mu ijoro ryo kwa gatandatu rishyira ku cyumweru, aho yasanzwe mu rugo rwe i Kinshasa. Impamvu yitabwa muri yombi rye ntabwo iratangazwa n'inzego zifite ububasha, ariko bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ibyo ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeza kandi gushinja abantu bahoze bafite ijambo rikomeye ku butegetsi bwa Kabila, bikekwa ko bashobora kuba rero ngo bagikora nawe mu ibanga, bakanashinjwa gushyigikira mama ya gatatu. Ku itariki ya 7 Werurwe 2025 nibwo RDC yatangaje ko abayobozi bakuru bo muri PPRD
bakekwaho gukorana na ihuriro rya mama ya gatatu rirwanya ubutegetsi bwa RDC. Abayobozi bakuru muri PPRD kandi bakurikiranywe nyuma yaho abayobozi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo Perezida Felix Tshisekedi bashinje Kabila gufasha FC23 ni ikirego PPRD yatewe twatsi. Abo barimo umunyamabanga uhoraho wa PPRD Manuel Ramazani Shadari, Vice Perezida wa PPRD Obin Minako n'umunyamabanga uhoraho wungirije w'iri cyaka witwa Ferdinand Kambere. Kugeza ubu ntabwo bizwi neza aho Obin Minako afungiwe, ariko bamwe mu batanze amakuru bavuga ko ubwo yatabwaga muri yombi urugo rwe rwari ruzengurutswe n'abasirikare bo mu mutwe udasanzwe mu ngabo za FARDC. Ishyaka rya PPRD ntacyo riratangaza kuri iryo fungwa ry'umuyobozi waryo. Bibaye kandi nyuma y'ibyumweru bike bishize umunyamabanga uhoraho Emmanuel Ramazani Shadari nawe atawe muri yombi agafungirwa ahantu hataramenyekana. Ibyo bikomeje kandi kuba ku buyobozi bukuru bw'ishyaka rya PPRD nyuma y'uko urukiko rwa sirikare rwaburanishije urubanza rwa Kabila adahari rumushinja ibyaha birimo ubugambanyi no gukorana na AFC23 aho yakatiwe igihano cy'urupfu. Mu gihugu cya Iran amakuru aturuka yaravuga yuko abarenga 5,000 bamaze kugwa myigaragambyo. Abarenga 5,000 bamaze kandi kugwa myigaragambyo ikomeje gufata indi ntera muri Iran, barimo n'abashinzwe umutekano barenga 500. Umwe mu bayobozi ba Iran kwa 18 Mutarama 2025 yatangaje ko ubwicanyi kandi buri kugirwamo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro yise iyiterabwoba iri mu byigaragambya. Imyigaragambyo yatangiye ku 28 Ukuboza 2025 itewe n'izamuka rikabije ryane n'ibiciro nyuma iza guhinduka igamije kwamagana ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku idini uyobora iki gihugu kuva mwaka w'1979. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari hanganangirije kenshi abo muri Iran bashobora gutabara abanya-Iran niba abigaragambya bakomeje kwicwa. Kwa 16 Mutarama 2026 Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yashimiye abayobozi ba Iran avuga ko bahagaritse igikorwa cyo kwica abantu benshi cyane bari bateganyijwe hari nyuma yuko Iran ihagaritse gahunda yari ifite yo kwica inyonze abigaragambye 800. Kwa 17 Mutarama umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yagize ati ntabwo tuzashyira igihugu cyacu mu ntambara, ariko ntituzemera ko abanyabyaha baba abo mu gihugu cyangwa se abanyamahanga bagenda badahanwe. Kuri wa 18 Mutarama abo mu nzego z'ubutabera baciye amarenga ko kunyonga abanyabyaha bishobora kandi gukomeza. Umuvugizi w'ubutabera bwa Iran witwa Asghar Jahangir yagize ati ibikorwa byinshi cyane biri kugaragara ko bikwiriye Muhareb, kimwe mu bihano bikakaye cyane muri Iran. Mu mategeko ashingiye ku idini ya Islam, Muhareb bisobanuye ko nko gutangiza intambara ku Mana. Muri Iran ibikorwa nk'ibi bihanishwa urupfu. Kwa 17 Mutarama Trump yavuze ko ubu ari igihe cyo kureba ko hashyirwaho ubuyobozi bushya muri Iran. Inshuro nyinshi cyane ubutegetsi bwa Iran kandi bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuba ari byo bihugu kandi byinshi nyuma y'izi mvururu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Amerika witwa HRN ugaragaza ko uretse abarenga 5,000 bamaze kugwa mu myigaragambyo, abandi bantu barenga 24,000 kandi batawe muri yombi. Aho ni mu gihugu cya Iran. Imisi y'imyigaragambyo ikomeye cyane. Reka mashimire mbifuriza kumeza